Okay, alright. Assalamualaikum. Video hari ni aku rasa aku ambil risiko ni. Selama sebelum kita predict Europa League dengan Champions League, aku rasa dah baik kita usah di season punya Conference League. So faham sendirilah, dalam banyak-banyak competition bola sepak dunia ni, aku rasa Conference League ni, Liga Malam Sabtu ni yang paling orang tak nak peduli kan. Tapi Liga Malam Sabtu ni juga yang paling senang nak bercerita sebenarnya. Kepada geng-geng kanak-kanak Rebina, berbudak sekolah rendah, kanak-kanak tabika yang tak tahu Conference League tu apa. Conference League season ni dah masuk season keempat dah. Sebab utama Conference League ni dibuat dulu, UEFA dia nak adakan satu kompetitif tournament untuk kelab-kelab rendahan dalam Europe. Kita sebelum ni kita tahu kan, kelab-kelab kaya je yang mampu main di UCL contohnya. So UEFA bagi peluang ni pada golongan tak berkemampuan. Senang cerita, Liga B40 lah, ataupun Liga Miskin Marhain. Dan kalau kau menang Conference League, bermakna kau automatik akan dapat main Europa League next season. Tak kisah kalau kau tim nombor 20 Liga pun, kalau kau menang Conference League, kau tetap dapat main Europa League. Tapi antara mitos selama 4 tahun ni, orang kata apa, Conference League ni tak kompetitif. Tapi tidak juga sebenarnya. Pasal ada je kan musibah dia tiap-tiap season. Masa first season Conference League, Celtic kalah pada bodoh dan jadi bodoh masa playoff. Fenerbahce kena. Dan masa first season, Feyenoord lepas ke final, kau tahu tak? Leicester sendiri reach semi final. Sampai aja semi final, Leicester kena beat dengan siapa? Roma 2-1. Terus final tu Roma menang jadi first champion, kau tahu tak? Sampai apa, Mourinho pula tu jadi first champion. Dan kita kena tahu sampai sekarang dalam sejarah bola sepak dunia, the only manager yang pernah menang 3 competition UEFA cuma siapa? Jose Mourinho. Kalau kau masih tak nak mengaku dia ni special one, aku rasa baik kau pergi jumpa specialist. Simple. Second season kita tengok West Ham jadi champion. Tak pernah West Ham menang major trophy lebih 4 dekad. Masuk je Conference League, menang terus major trophy. Dan kita kena tahu even David Moyes dah boleh dikonsider apa, bapa perpaduan, bapa segala Everton mengalahkan Sean Dyche. Tapi dalam sejarah hidup dia, Conference League ni je tahu first trophy dia. Dan kepada fan Arsenal, kau jangan lupa, first major trophy Declan Rice Conference League lah. Bayangkan Declan Rice main Arsenal cuma dapat dulang McD, tapi Declan Rice dekat West Ham dulu major European trophy. Dah lah begitu, West Ham menang trophy ni sambil duduk nombor 14 Liga tahu. Engkau duduk second sampai 7 Liga pun belum tentu lagi engkau dapat apa-apa trophy. West Ham selamba pakai cheat code, main Conference League terus menang major trophy. So jangan pandang rendah pada Conference League. Third season, which is last season, antara kejutan budaya, Real Betis main sampai playoff Conference League. Frankfurt kena tibai dekat round 32. Masuk round 16, kita tengok Fenerbahce kena singkir. Villa menang penalti pada Lille. Dekat semi final, macam mana tim yang finish nombor 4 Liga, tim Unai Emery, boleh kena ganyang aggregate 6-2 lawan Olympiacos, tersingkir terus. Tapi of course lah kan, last season punca Villa dapat main UCL sebab dia finish nombor 4. Tapi trofi tetap trofi 43 tahun Villa tak pernah menang apa-apa major trofi. Padahal baki game Liga tinggal 2 je lagi tau masa tu. Tapi nampak macam mana, dah Emery tak nak menang trofi. Dia bantai pergi kalah 6-2 selamba. Nak lagi best masa tu, lepas je tersingkir 6-2 lawan Olympiacos, selang 4 hari boleh pula Villa draw 3 sama dengan Liverpool. Dah lah last season kita tahu Villa unbeaten 2 game straight jumpa Arsenal. So aku pelik juga ni, dekat mana keutamaan Aston Villa last season? Menang Conference League ke menang lawan Arsenal je yang dia aim? Emery ni pun kadang-kadang aku petak agak kan dia ni. Dia punya berdendam tu sampai tak nak menang Conference League. Nasib baik time tu dia tak low Rashford, Asensio lagi. Itu pun aku risau juga tu. Dalam bulan ni buatnya Emery dia guna pocket Doraemon. Dia naik mesin masa, dia patah balik masa jumpa Olympiacos, dia bawa Rashford, Asensio sekali macam sekarang. Aku cakap champion Villa terus terang. Hujung-hujung tak boleh cakap apa lah kan last season Conference League. Lepas gambat Villa 6-2, Olympiacos dia pergi final champion. Kau tengoklah siapa owner Olympiacos, owner yang sama dengan Nottingham Forest. So agak-agak lepas ni, kalau tiba masa kan, adalah berita Chris Wood habiskan sisa career dia dekat Olympiacos. Aku rasa kat situ kau jangan pura-pura pelik lah. Forest dengan Olympiacos ni sebenarnya adik-beradik tiri. Kau jangan tak tahu. This season 2024-2025, sebenarnya season ni aku boleh kata season keempat, dan boleh kata banyak gila downgrade daripada season-season sebelum. Daripada group stage lagi, kau tengok list club pun kau dah tahu dah siapa yang advance lagi tinggi. Nak kata season ni antara season paling senang dipredict pun boleh juga kan. Nak kata paling senang apa, memang senang. Dalam ramai-ramai since group stage, cuma undervalued club macam Copenhagen, Panathinaikos, Apoel, Omonia, Legia, Astana, Molde, kurang 7-8 kelab je sebenarnya yang pernah ada experience Champions League. Itu pun semua kelab tu bila masuk je Champions League dulu memang jadi apa, lauk. 36 kelab main ni, tapi level kompetitif dia season ni drop habis sebenarnya. Tapi jangan bimbang ada boring breaker dia. Kau tengok season ni, antara pemecah boring, tim yang pernah cipta sejarah The Beat MU dalam UCL di zaman Covid, Istanbul Basaksehir, balik finish nombor 26. Tim yang pernah masuk UCL satu kali, Astana, yang asal main je draw dalam UCL
UCL tahun 2016 dulu. Balik nombor 28 duduknya. Tim lasak yang memang sentiasanya lasak. Tim lasak ni sebenarnya berpengalaman tu tak? Dia finish atas daripada Sporting, atas PSV masa tahun 2020. Tapi bila masuk Conference League season ni, nombor 35 dalam Liga Conference League. Dan kalau kita tengok kan overall performance antara 3 tim utama yang sampai round 16, gol paling banyak dia score Chelsea dengan Fiorentina. Gol yang paling banyak concede Real Betis dengan Chelsea. Create chance paling banyak Fiorentina, Chelsea. Paling banyak miss peluang pun masih Fiorentina, Chelsea. The most clean sheet record Real Betis. The most on target record dalam Conference League Fiorentina, Chelsea. So dekat sini rasanya tak perlulah kita buat-buat cerdik, tiba-tiba predict Soul Garden pula menang Conference League. Alih-alih antara 3 tu lah. Tak Betis, peha. Fiorentina tak pun Chelsea. Dan cerita dia, top scorer Conference League sekarang ni bukan daripada Chelsea bukan daripada Real Betis, bukan daripada Fiorentina, tapi Pululu Pulut nama dia. Pululu tu kau cakap lagi degrade daripada Nkunku cerita dia sekarang ni. So sekarang main di quarter final tinggal 8 tim je. Untuk aku sendiri lah kan, jujur cakap lah, hypothesis dia simple gila. Lagi simple daripada kau kira 1 tambah 1 sama dengan 2. Soul Garden lawan Rapid, gentle sama level, score sama, concede pun lebih kurang sama. Advantage pada Soul Garden lah, sebab dia ada buka buffet kat belakang. Soul Garden punya defense lagi elok daripada Rapid. So aku rasa tak perlu panjang-panjang, Soul Garden advance ni aku rasa. Next tak perlu panjang-panjang juga, cerita Fiorentina lawan dengan CLJ. Fiorentina club ranking 36, nak lawan club ranking nombor 125 dunia. Kalau buatnya quarter final nanti Fiorentina kalah lawan CLJ, aku rasa bobor je lah club ni. Tak payah semput-semput nak cerita Chelsea lawan Legia juga. Kalau Chelsea kalah jugalah aku cakap lawan Legia quarter final nanti dan tersingkir, aku rasa hukuman yang Chelsea patut terima. Diorang patut jual je semua player Chelsea tu, termasuk dengan Enzo Maresca sekali jual je, huduh benar. So tak masuk akal. Real Betis bakal lawan dengan kelab Pil Jagielka. Kalau Real Madrid pun kalah dengan Betis, engkau rasa tim Pil Jagielka ni di rank 124 dunia tau, boleh menang ke? Kalau betul Real Betis kalah lawan Jagiellonia ni, aku rasa baik kau pulangkan balik Anthony tu sebelum orang starlight kepala manager Betis. So let's say 4 tim qualify ke semi final. Kita ada Chelsea lawan Soul Garden, Betis lawan Fiorentina. Chelsea Soul Garden dekat semi final, bagi aku auto Chelsea ke final. Nampak bukan susah pun. Tak kisahlah kalau Chelsea main teruk macam mana sekalipun, Soul Garden punya level bukan nak merendahkan, tapi reality 100 kali ganda kot lagi bawah daripada Chelsea. So senang cerita, checkmate dekat situ, Chelsea terus ke final. Tapi selepas beratus match Conference League season ni, akhirnya ada juga game yang betul-betul lawan. Game semi final kemungkinan besar Betis lawan Fiorentina. Ini untuk aku best. Dua-dua tak pernah fight sesama sendiri sebelum ni dekat mana-mana tournament. Kalau kita tengok Fiorentina Fiorentina ni ada Ikone as top scorer Conference League, Moiskin top scorer Serie A, Robin Gosens, Dodo, jangan lupa Pablo Mari yang tak pernah mari. Jangan lupa Fiorentina baru je beat Juve 3-0. Inter bulan lepas 3-0 pun kena. Tak faham betul. Bulan 10 hari tu Roma kena 5-1. Combo dengan apa? AC Milan sendiri pun semua pernah kena dengan Fiorentina season ni. Tak dilupa antara cheat code Fiorentina season ni siapa? De Gea dalam Serie A lawan Napoli 10 kali save, 9 clean sheet. Itu aku cakap tu. Kalau Nana dalam Liga 4 kali jadi punca, Raya dalam Liga 5 kali jadi punca opponent goal. Robert Sanchez sampai 10 kali jadi punca opponent score dalam Premier League. Tapi De Gea punya mistake sekarang ni, aku cakap berapa? Kosong. Nombor 13 top performance dalam Serie A sekarang ni siapa? De Gea. Fiorentina lawan Real Betis. So Real Betis, what a revival. Betis sekarang ni 6 game unbeaten semua competition. Kalau kau rasa Barcelona tu best form dalam Liga, of course, tapi second best kita ada siapa? Real Betis kot. Nak pergi ke final Conference League, kena jumpa kemungkinan Fiorentina dulu. Terus-terang aku tak nak predict sama ada Betis ke Fiorentina yang mungkin pergi final jumpa dengan Chelsea, sebab game quarter final pun belum main lagi. Tapi aku bagi hint je lah, senang cerita. Real Betis season ni kalau kau nak tahu, daripada nombor 17 Liga sekarang nombor 6 Liga tahu. Conference League even ada masalah gol, finish bawah saing-saing Heidenheim, sampai terpaksa main playoff untuk ke round 16. Tapi real story Real Betis bermula dekat sini ya. Kau bayangkan Real Betis ni sebenarnya entire season dia ada problem gol tau, tapi bila masuk je Januari selesai masalah gol. Dan Real Betis ni entire season dia orang ada masalah assist tau, tapi naik je Januari hilang, selesai masalah assist tu. Ini kisah benar lagi nyata macam mana tim macam Real Betis ni yang sentiasa main area dia nombor 11-15 Liga entire season boleh berubah 110% tiba-tiba macam gini. Bagi aku satu benda lah, overall cheat code utama Real Betis tak lain tak bukan Anthony. Semenjak Anthony keluar je daripada pagar MU tu, dia baru merasa 2 kali kalah je tau. Sociedad kena, Real Madrid kena. Real Madrid kalah dengan Betis tu satu, Anthony kena red card lawan Getafe. Member dah murung, tapi tak lama ref bagi red card dalam match tu. Dalam waktu yang sama, balik je rumah, La Liga tarik balik red card tu. Aku cakap Anthony punya lah untouchable. Orang payung dia bukan main besar. Dan bukan takat tu je, main MU season ni 1 gol je penalti, tapi masuk je Real Betis 4 gol 4 assist. Kita kena sedar diri juga Isco tu sebelum Anthony masuk 1 gol 1 penalti je tau, dia mampu skor. Tapi selepas Anthony masuk Betis
Betis 7 gol 3 assist. Semua competition ni skor buat. Kalah Asensio, kalah Mo Salah, kalah Mateta, kalah Chris Wood, Mikel Merino, segala bagai semua kalah lah senang cerita. Kena beat dengan Isco. Semuanya akibat daripada Anthony menggot dalam Betis. Anthony ni aku cakap bukan je dia bawa keceriaan pada Betis tu, tapi dia bawa pengaruh akan sebaya sekali tu tak. Bukan cuma Isco, Cedric Bakambu sebelum Anthony masuk 25 game straight 3 gol je skor sebelum ni. Dah macam tak ada harga dah dia. Tapi bila masuk je Anthony, meresap je Anthony main celah-celah Betis tu, terus Bakambu skor 6 gol 2 assist kot. Aku tak tahulah apa tangkal dia bawa main Betis, tapi kisah benar masa mula-mula Anthony masuk Januari hari tu, Real Betis duduk nombor 11 Liga kot. Sup-sap tak lama God punya pasal Real Betis naik berdesup ke tangga 6 Liga sekarang ni. Tak lain tak bukan hasil lagi tangan siapa? Sir Alex Anthony. So cerita dia sekarang ni, kalau Real Madrid pun boleh jadi mainan Real Betis, agak-agak Fiorentina kat mana? Kalau ada orang jumpa semi nanti, ingat Fiorentina selalu menang lawan big team tau. Dan Fiorentina ni atas kertas macam lagi better daripada Betis. Tapi Real Betis semenjak dah ada Betis Anthony, lain macam nasib MU tak main Conference League je aku cakap. Kalau tidak, takut aku belum segamble tu lagi nak jumpa Betis yang ada Anthony dalam tu. Overall jujur cakap lah gentle, even kekuatan ada pada Fiorentina untuk main final, tapi aku nak tengok Real Betis lawan Chelsea juga dekat final Conference League season ni. Untuk aku main personal lah, ada dua faktor. First, Fiorentina pernah main final 2 season lepas, tapi kalah pada budak Moyes. So barang tu aku dah tengok. Tapi story Betis ni special sikit. Kalau season ni nanti dia orang reach final Conference League, bermakna selain rekod rakan sebaya mendunia yang aku sebut tadi, ini sebenarnya bakal jadi first time ever tau Real Betis dapat pergi ke final selepas 47 tahun. Itu antara faktor pertama lah. Dan kalau nak borak faktor kedua, simple je. Sebab aku nak tengok Anthony Gasing lawan Sancho Freedom lah dekat final tu nanti. Aku nak tengok juga kalau Freedom lawan Gasing, apa kesudahan dia. Silap boleh roboh stadium Poland tu nanti. Almaklum final nanti main kat Poland. Ni video ni ada ni komen Bro Hans tak borak Chelsea banyak pun. Aku cakap apa, dah tak payah. Kalau kau nak tahu game tersusah Conference League Chelsea season ni, tu nanti dekat final nanti tu. Chelsea dalam competition ni 0 game kalah tau, 6 gol bolos. Antara kesenangan terlampau daripada first game hari tu ke road to final Conference League nanti ni memang Chelsea lah. So nanti kau prepare lah siap-siap. Kau anggap je lah final tu nanti dugaan pertama dan terakhir dalam Conference League season ni. Tapi Chelsea tu kau kelab nombor 10 dunia kot. Macam mana kelab nombor 10 dunia boleh tiba-tiba main Conference League? Rahsia dia satu benda lah, tak lain tak bukan sebab MU. Kalau bukan sebab MU menang FA Cup hari tu, tak adanya Chelsea main Conference League. Sebab tu season ni bukan main ramai lagi fan Chelsea hidup berdendam dengan fans MU. MU menang FA Cup, Chelsea pula jadi mangsa Conference League. Cantik. Guys, komen dekat bawah. Aku seronok betul borak pasal Conference League ni. Macam-macam hal sebenarnya. Dan apa kata korang? Kita tengoklah apa ceritanya daripada kuarter, semi dan juga final nanti. Mana-mana baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.